Balai Donald Trump umnut ban pensitom yakri China hakaliang ka jingpen kiu yaka khajana jongkimar padai napo kari China. Kan New Delhi kala kermen yaka jingmi kabala ban penjam ne ban pensange yaka jingsiu khajana kabahe balabu dakari Amerika yakari India namar ka jingya piteng kari India ban thit yaka umpanyang napo kari Russia. Donald Trump bat Putin kila penlong ya ka jing yakren Alaska hapdeng ka jingkmi lenti ka bakraw bakini ki arngut ki nong yalam kila ban penbna ya kano karukom yate halor kari Ukraine baro arngut kila pen iya ki jing yakren joki hakar kom ka baba hendrei ki khemla ban ai kano ka jubab ka basai ballano pensang eno bat ban pentikna ya ka jing pen kela halor ka jinglek hartma jongka Russia persa ya kari Ukraine. Putin ulak dau ya ka jingyate kabak kongsan kabalami na ka jingya kren kadba Donald Trump ulabata ya ka jingkiu kabak raw hendrei ulak kamba lapoi syaka jingya penbet kabak kadu. Kidon tang kandiat ki jingsa kut laong utrom hakin nong tho khobor don kiba dalong kiba kongsan than Hendrei niladon kalat kababha sibun banpoi syakathong. Nak benta ka India ka jingelang kabahe pha hapreng Presiden ka Amerika Donald Trump bat Presiden kari Russia ha Alaska ha ka sngithoding kala permi sibun ki jing angnut kumno bakan jalong. Presiden jong ka US Donald Trump hadin balawai ka jing yakendu bat Putin ulaban biang bakar Russia kala du no yakan nong thit umpnyang hadin baka Washington kala pensitom yakan New Delhi namar bakla thit ya ka umpnyang jongka Russia hendrei ula penksan susu ba ula ban pensang eno hakababu yakum kidiki khajana baar hakiwi pat kiri ki badang yai peteng yakum kidiki jingthit umpnyang napo kari Russia Presiden kari Russia uladu yaka parlok nong thit umpnyang jongo kata kadai kari India ka China kumba pitip kale shibun batlada ngale yak kabaki khot ka jing penjari kabar lane ka jing pensitom kabar kanlong kaba penjot shibun na ka jing pe jungki lada ngadai banle ngan sale hendrei le sengan om donkam banle yakata laban biang Donald Trump